نما توكو خن أفان أرومون بينه حواس أفان أرومو ملين بينه خيسا قبته حواس خن قرآن جيرو نمدن ده يوتك آتي نما براتها لبس دي في شنتم مقالاتنا خيسا قرآن برسي ساجر نما سني والبرا نوال انترا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا كم نجاه نجيني بلادا جاء وري بورنا قدنا بورنا خيستي أرجمنا قدنا بورنا مقالة دبلوك خيستي أرجمنا وأن تكون عجائب إن شاء الله وأن سنوجه كور دكتور بعدا بليس كأن يكون نم أفان أرومور لي بيهوميتي رفي قدين بورنا خنا خيسة قبته جيرة مجدة مقالاتنا خيستي أرجم سيسة إن شاء الله وان جروتو كلما أفانو مساتر راد دبافنا استي نتوى كسمان جمال. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስሜ ነስረዲን ናስር እባላለሁ። የመጣሁት ቅራት ላይ ነበርኩ፣ አዲስ አበባ ነበርኩኝ። ከአዲስ አበባ ነው ወደዚህ የመጣሁት። አመጣጥህ እንዴት ነበር? አመጣጤ ወላሂ ለቅራት ብዬ አይደለም ለማስቀራት ብዬ አይደለም የመጣሁት። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ነው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍላጎት ነው። እንደ ዚያራ በመጣውበት ነው። እንደ ስራ ቤት ጀምሬ እየሰራው ያለው ሰዎች እንግዲህ ካላስቀራህ ብለው ያዙኝ። ለማስቀራት እኔ ምንም ያቀድኩት ነገር የለም። ሀገሩንም ስሙንም አላቀውም፣ የትም ቦታ መሆኑን አላቀውም። ቦረና መሆኑን ብቻ ነው የምታውቀው? ቦረና መሆኑን ብቻ ነው ማቀውና ያክስቴ ልጆች ነበሩ እዚሁ በእነሱ ምክንያት ለዚያራ በመጣውበት ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደፈለገ ያደርጋልና እዚህ አስሮ ያስቀራል። ማሻአላህ። መርከዙስ እንዴት ነበር የከፈታችሁት? መርከዙ አሁን ነው እኮ መርከዝ እየተባለው እንጂ መርከዝ የሚባል ነገር የለም። እሺ መጀመሪያ ሰዎች ካላስቀራህልን ብለው አንዳንድ ሰዎች መሾር አደረጉና እንዴ ስላቸው ኡስታዞች ቀደምት ኡስታዞች ስላሉ እኔ ከነሱ ጋር መጋፋት አልፈልግም፣ ከነሱ መጋጨት አልፈልግም። እኔ የራሴ ነገር ነው እንጂ አልፈልግም። ያው ተመካክረው ከነሱም ከኡስታዞችም ጋር ተመካከሩና እንደዛ ከሆነ ደግሞ እኔ ከነሱ አልጋጭምና ለብቻዬ ነው የምፈልገው አልኳቸው። እንግዲህ አንድ 5 ልጆች በካርቶን ላይ በከራይ ሆነን ጭቃ ቤት ነው ያው ፎቶውም አለ ጉርጓድ ውስጥ ነበር በካርቶን ላይ የተቀመጠ ነው የጀመርነው። እንግዲህ አንድ እያለ እየጨመረ አልহামዱሊላህ በአላህ ፍቃድ ሰዎች እዚህ ጋር መስጂዱም ተሰራ እና 3 ክላሶች የሆኑ ሰዎች ነየቱና ተሰሩ። ሰዎች ወደ 7 ክላስ ነበር የነየቱት። በአንዳንድ አለመግባባት የተነሳ ሰዎች አምሮአቸውን ቀየሯቸውና ወደ 3 ክላስ ቀየሯቸው። በዛም የተነሳ ልጆች በጣም ሲበዙ መስጂድ ላይ የቀሩ ነበር። በኋላ ደግሞ ወጣቶችም አሰባስቤ መሾራ ያደረኩ በድንገት አንድም ሳንቲም ሳይኖር ድንጋይም ራሱ የለም ዝም ብለው ወጣቱ ጀመረውና አልহামዱሊላህ ይሄው እንደምታዩት ኮሌጅ ይመስላል። አሁን ስታዩት ትልቅ መርከዝ ሆኗልና በዚህ ሁኔታ ነው። ምን ያህል ተማሪ ነው ያላችሁ አሁን? አዳርም ጀምረናል ባላህ ፍቃድ። አዳሮችም አሉ። አዳሮች 17 ተማሪዎች አሉ። አጠቃላይ ተመላላሽ ተማሪ ደግሞ 350 ተማሪዎች አሉ። ማሻአላህ 350 ተማሪዎች አሉ። እስቲ መጨረሻ ላይ ያለህ መልእክት ምንድነው? አጠቃላይ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ለሙስሊሙ ያለኝ መልእክት እንግዲህ ዲን የሚገነባው በመተባበር ነው። ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ነው። በኸይር ነገር መተባበር። ኤገሌ የሚለው ነገር ጥቅማችን ጣታችን አንስተን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን ለቁርአን ምን ጨነቅ ነገር ከሆነ በየበት ጫፍ እንሆን ዲንን ማድረስ ነው። ኤገሌ ቡድንተኝነት ከልባችን ቁርአኑን የበላይ የምናደርግበት ነገር ትብብር እዚህ አሁን እንደምታውቀው ቦረና አሁንና ከተማው ነው ያያችሁ። ገጠሩ የተበላሸ ነው። ቤንጤዎች አዳው እስላም እንዳለ የወሰዱት ነው። እኔ ትልቁ አላማዬ ገጠር ያሉ ልጆች ወደዚህ መተው እንዲማሩ ፈልጋለሁ። ለዚህ አሁን ያሉት እነዚህ 17 ልጆች እዚህ የከተማ ልጆች ናቸው። በቤተሰቦቻቸው ወጪ ነው የተማሩ ያሉትና ሙንፊቅ አህለል ኸይር ያስፈልገዋል እና ለዲኑ እኛ ትኩረት ምንሰጥ ነገር ከሆነ ለዲኑ እንለፋለን ምንል ነገር ከሆነ ዲን የጠፋበት ቦታ ቤንጤዎች እንደሚለፉ እኛም የገጠር ያሉ ልጆችን ወደዚህ አምጥተን ለማስቀራት ይሄንን ጥረት ብናደርግ ሁላችንም አህለል ኸይር ሙንፊቅ ብናደርግ ወጪ ብናደርግ ከፍተኛ ውጤት እናመጣለን። የሮህ አናማ በከለመት ቆዱን እንደኝ ما بين ساحر ومسحور توقف الفلا ماذا توقف الفلا كون فالفلا نمت هجته
kun falfala hojjechiisa kun falfala itti hojjetamee ciisa. Abbootiin qabeenyaa xiqqoma guddatee namni ol ka'uu eegallaan dhukkubsate mataan isaa dhama'ee. Namni tokko barataan tokko qabxii gaarii fiduu eegallaan mana barumsaa jibbe. Mana barumsaa achi dhaquu jibba nama dangadda makiinaa 99 wal fuudhe baatii 2 booda adda dadhaban. Nama nagaan jiru kana sababa tokko hin qaban waa wal dhabanii yoo ati gaafattu jaarsummaa dhayxee ati teessu sababni tokko hin jiru. Falfala itti godhan. Qabxii kana anaafatti dubbachuun barbaachisummaa isaa haasa'u miti kulli nama hundi namaatu dhimma kana kaasuu fi dubbachuun waan uummanni keessa isaa dheebote odeeffannoo qulqulluu fi beekumsa bareedaa xiyyeeffannaa gaarii of keessaa qabu argatuudhaaf uummanni hundi barbaadee dhabe. Yeroo har'aa ihtiraamii lilculamaa والدعاة الكبار علماء غرغدا دعاتاف كبج سو قبو قبطي كان مو بايغتن قبطين كون غدغتما دا خطبه رت نغرتو محاضره غرغدا كست نغرتو سغنتما ستلايسي تلفزيونان سغنتا يوتيوب اددا جتمرتي نغرتو مراسا اكنا فكاتوتي دم مكانا اكنا رتت يفتين وجن اكوا شيطانا في ورمان فلفلا رت وجتيتي akka namni qabxii kanarraa haasa'u nuyyuu sagantaa kana cabsinee seera jarri kaanii fi yookaan jinniin jibbitu waan kana haasa'urra yookiin warri falfala waan sana hojjetu mallaqa uummataa ittiin nyaatu ittiin kanaan jiraatu kanaa cabsinee dhufuun gargaarsa rabbiiti malee yeroo hedduu yaalle turre binnisbati ana akka kiyyatti waggaa 7 oli waan kana naasaa jedha naa mijatu sagantaa biroon hojjennu wanni kun tokkoffaa shayxaanummaan nama sakaaluun bala lamaffaa gatima waan kun waan biyyi keessa jirtu wallaalurra. Waaqii qabatama har'a biyyatti jiru. Hadha falfalli karaa lafarraa qofaa miti. Intarneet irraan deemaa jira. Warra falfala saharaa gurguddaa satalaayitii televizyiina banatanii TV falfala qofaaf banamee ganamarraa sa'aa 24 falfala laayivii dabarsu. Kam as teessee siistamoota inni barbaadu himtee fi falfala nama godhu. Televizyiina har'a sanii socho'aa jiru jira. Yuutuubii dhaabbata gurguddaa satalaayitii weebsaayitiiwwan gurguddaan dhimma falfala irratti hojjetan har'a gaazexaan bahu hedduun hatta sirbi gariin muuziqaan hojjetamu sirba afaan amaariffaa ta'e keessatti afaan faranjiitii fi afaan adda addaatiin bahu hedduun isaa warra shayxaana faarsu warra falfala faarsu ka jechoota shayxaan ittiin gabbaran shayxaan ittiin waaman of keessatti baadhatee ittiin dannasu yeroo har'aa muuziqaanyoonni gurguddaan sirba sihrii yookiin falfalaa wal qabatu rabbaasantu jiran kana qabxii kana barbaachisummaa isaa dubbannee waan keessaa baanu miti tokkoffaa barbaachisummaan isaa hangafa irratti waan rabbiin isa guddisee irraa haasawee fi quraana keessatti intalli takka abbaa warraa yoo akka inni dubartii biroo achi garagalee hin laallee barbaadde of jaalachiisuudha. Kaatee mana falfalaa dhayxeeti akka inni ana malee lafan agarre. Samii fi ardi addunyaa tana ana malee akka ani addunyaa ta'uuf addunyaan biroo irraa cufamu ana malee subhaanallah ta'u akkini akkasnaa ta'u barbaadaa naa dalagi jettiin jechiifataa jira hedduu namaa bifa kanaa achi sihaartichi maalirraa barbaada huccuu isaa ta qulqullina hin qabne fidi jedhaan tiishartii yookiin uffata jalaan inni godhatu yookiin uffata kakaalsii ka qaamatti aanu jechuudha. Uffata qulqullina hin qabne kamiicaa hin qamiicamin hin dhiqamin. Isa fiddee dhufti. Isa san dhiigarraa waan adda addaa walitti makee walitti laaqee hidhee xaxee jechoota shayxaanatti waywaatu waan shayxaan ittiin affeeru jechoota sixrii kalimaat yutamtim jechoota ma'naan isaan beekamne kan inni jinni itti warwaatu akka namni rabbiin kadhatu kanatti ibliisiin kadhatu shayxaana kadhatu. دعاء أكد دعاء اتكلمت أكد ذكري ربي ذكر وكل شيطان اتذكر وجتشوتا سنجدي هيدا اتكلنا منو مكيس سابق كلام تكون أجرت أولي الآن دايت أولتي إني وجاس نرى يا رب رتي مرتسة دبرتين دنيا رجعت تكتم ولت دبرتين متي دير اللي جب منو مساني قدي بهون أكوان دؤتي وفلالا yoo tasa gabbahe nama bira taa'uu hin danda'u fiigana biraa qaba yoo ati qabde situma sin dhiisu. Amoon wajjin turi jettee otoo sati qabdee nama sirra garagalee ilkaan sirraa caccabsu jira. Hidhameera sammuun isaa hidhameera. Wajjin ciisuu isii haga isiin hifattu takka inni of hin beeku qaamni isaa wajjin ciisuu keessatti illee daangaan qabu. Taj'aluhu khatamin fi usbu' qubee qubarra jirtu gooti.
إني قوبة يصير رجل تأهف هوري ومرزيه وباسني لقامني هذا التكن من جراجر ما تكوك كن سحر التولا كن سحر المحبة أدم والعياذ بالله كنافو سحر العطف سحري ولجرجل شوتي ولنجالن ولنكبن ولنفين أكن والفن والجالة تقول سلاك نرى سحر الحلال فايدمته سحر الحلال برنجرة سحري ولجرجل شوتي ولنجالن ولنكبن ولنفين أكن والفن والجالة تقول سلاك نرى سحر الحلال فايدمته سحر الحلال برنجرة سحر حلال شو فالفل حلال كده نبر جتشتولو هاسوا مئاهو أملا نمت تولتين ما بوجئو ديك أتي تولفتي رجيفتي جرو كان غيرها سرجي وسوغوتي جلا فكيسيتي ويتين سجي يسيتو جتشوتا إني يرو كمو إسين إيران فن يتيجي يسيتي ويتين قالوا سيمنا إسين غوتوف جريني وفي أسوف تولتي أملا بريد جفتي المان بريد بيفا بريد عنك أبدي جرو إسي كل سيتي إنتو أني توت سحري كان سحر الحلال سوفي دمتي بفكنا كان ديفتيتي غنا دوكي شيطانا كيس ديمتي چقاش شيطانا كيس دوكي شيطانا كيس ديمتي جارس ارغتي غرو ربي ندبتي جارسني ارغتي دبت ربي ندبتي جرتي اسمو يون دبتي بودمو انو يا تكو نفيا غافا فيا اوف ارغي يوكا جيتينو يسبيرا غهو دندا ويا سنرنا علم ما تنفك خسارو دندتي لما فاسحرين كن غاف غرينا مت اللي غرغل مت دري براتكم كنافي سحر لما فان سحر الصرفي صرفي شو ولي غرغل شو كلام فا نما والجالة قطع هذا جال لا جدون ما تجرني نما والديبت الدكتني والجبسيس نما بروم سر يروتك هفورا فرأتم بربان بروم سجرين ساتئ دفتر إسارة سيرين دلقامي أكني بروم سبقاتو فابريكاتك شركاتك أدقاني فابريكا من شركات سر سيري دلقاني هجتوني توك من سننتال يورا دفني قال ما أمبورتران نانتو كمان سننتال سيرين تقولني نما صلاة ربي جب عبادة رد تقفى صفي مسجدات تقفى داباتو سيري دلقاني أكني صفي سلبنا داباتو تقفى رد أكني أرقام قولو كن سحر الصرف وان الفنا وان كبجا قدنا دقاقنا جلمي في الدنيا والآخرة أكني خساري براك وجون سحر الصرف فالفلا قرقل جلمي وامام علماء الإسلام وكلمة والعياذ بالله